Čago se dobro okrenuo, evo prilike i ide lopta prema golu, ući će. 1-0 za Dinamo, Matijas Čago. Spretno sretno, lopta se odbila od bloka i ušla u mrežu, međutim Dinamo je rano poveo, evo 7. minuta susreta, Matijas Čago postiže svoj drugi pogodak u ovogodišnjem prvenstvu, igrač koji je imao silno trnovit put, općenito cijelu karijeru i evo u 8. minuti doveo je Dinamo u vodstvo. To je prvi gol koji su modri ove sezone zabili na Poljudu i u prvenstvenim pogledima s Hajdukom. Čago 1-0. Čago se ovdje dobro okrenuo, ušao, lopta tu od bloka postaje neuhvatljiva, da vidimo, to je Jurica Buljak tamo izašao, pokušao blokirati, pogodila ga je lopta u obje noge i nekako od tog flipera prošla pokraj Tomića. Dinamo vodi 1-0. Nije uspio sada Andrić, nova polu kontra Dinama, Mandžukić u bliži kut i 2-0. Mandžukić je najbolji strijelac Hrvatske nogometne lige. Dinamo vodi 2-0, a ovaj gol ide dosta na dušu Vijeke Tomića i sada odličan početak Dinama, 2 gola prije 15. minute, evo 14. minuta, Mandžukić 2-0, traumatičan početak za Splićane koji evo već drugi put na samom otvaranju utakmice moraju na centar. Mandžukić ovdje je evo protiv Buljata došao u poziciju za šut i onda gol koji je ipak trebao braniti Vijeko Tomić, no svaka čast Mandžukiću, ne može se pucati, ne može se dati gol ako se ne puca. On je tukao oštro, svoj dio je napravio dobro, Tomić nije. 2-0 vodi Dinamo, 14. minuta. I izašao je dobro Tomečak, ipak Ibričić i 2-1. Ibričić, ali dirao je loptu Vrdoljak i toliko je pomaknuo iz ove njezine putanje da je prevarila Tomu Butinu i zarila se u mrežu tamo između njega i prve stative na koju je praktično bio naslonjen. Eto, ako je Dinamo imao sreće kod onog gola Čage u 8. minuti, sada je Fortuna vratila i svoj dug Hajduku. Pogledajte, iz ovog kuta bi se to trebalo dobro vidjeti. Punom nogom raspalio je Senijad Ibričić i od koljena Ivice Vrdoljaka lopta ide u gol. 2-1. Hajduk se vratio u utakmicu. To je 12. gol bosansko-hercegovačkog reprezentativca Senijada Ibričića za Hajduk ove sezone u prvenstvu. Na tribinama Vukušić ovdje u napadu. Vukušić 2-2. Kakav, ne mogu reći debi, već je igrao i protiv Šibenika i protiv Slaven Belupa od prve minute, ali evo 4. utakmica za Antu Vukušića i gol mladog Hajdukovog poletarca juniora za 2-2. Hajduk se potpuno vratio, prvo poluvrijeme pripalo je apsolutno Dinamu, drugo Hajduku. Da vidimo, tu je lopta očešala, čini mi se najviše Tomečaka, pratio je to dobro, nadao se da bi ovo dodavanje moglo doći prema njemu. Mladi Vukušić, to je u dvoboju Tomečaka i Bartolovića spušteno. Vukušić 2-2.